Hindi ya gikaro kia mwanya kiria kihaririirio ni kamiti iria iraiyukia mendekithia ma guikio garuruku wa kwagirithia uruti wa wira wa maabitha a borithi mwena wa Kajiado. Maabitha aya a borithi moritio kuheana mawoni mao megie mirutire yao ya wira na maundu maria mangienda macenjio niguo kwagirithia wira wao. Maugite marenda uthio mweru ruhonge-ini rwa borithi kwagirithia ritwa riao rira rikoretwo rithukitio oro hamwe na kumongerera mishara. So kile kitu wamesema sana katika mkutano, maafisa wa polisi na wa prison na AP wanalilia serikali, wanaomba serikali iangalie kuimarisha mishahara yao na allowance zao, na niko na hakika iwapo hiyo itatekelezwa na serikali, niko na hakika hawa maafisa wetu watakuwa motivated na visa vya kuchukua hongo kwa wananchi wenda wakiepukana nazo. Kamiti ino ikoretwo ikiungania mawoni kuma honge-ini itiganite mbere ya matua ma muthia makinyanirio. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Waithira wa Ndwati.